Meka den keraklan kay katamo, pa makasimba balang Domingo king kay katamong pisamban, o kaya ka rin kay katamong bisitas, uling pansamantala, adwaning gobyerno at ning arkidiocesis, ing masusing pamaningat daring makatwa, anak, ampon kayanakan, para king sarili dang kaligtasan at kaligtasan ding aliwa. Panketa, ela miyayawa king mabilis akakalat a COVID-19. O kaya, ela makapanawa nung kepitanan nala ning virus. Meka deng aliwa mo naman, uling alalang masanting a-access king internet o kaya alalang cellphone o ela biyasang gumamit cellphone, ela naman makataluki karing online masses amalyaring alben king Facebook o kaya king YouTube. Pauli na niting kabilyan, ban misundo ing pamanyese king kekatamong relasyon king ngapong Ginoo at ing kaugnayan tamo king Santa Iglesia manatili. Sumangid ning dadalanan tamong krisis a pesari ning pandemya, mumungkahi milake kayo deting aduang paralan ban masese ing kekatamong biye spiritual anting talasalpantayang Katoliko. Muna, malyari lang talokyan ding broadcast masses king telebisyon, radyo at trompa ning pisamban. Malyari kayong tumutok at makiramdam karing misa king Radyo Veritas at ning kekatamong Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM. Kadwa, nung ala kayo pong TV o radyo karing kayong pibale-bale, malyari pong gawan ing makatuki. Mumuna, balang bengi, malyari ang pangadyan ing orasyon, at bayo kayo po matudtud, malyari kayong mitipon-tipon anting metong a pamilya, ban pangadyan niya ing Santo Rosario. Tayo po kakalingwan ing kasebyan ng Father Patrick Peyton, a family that prays together, stays together. Pangadwa, balang Domingo, malyari kayong mitipon anting metong a pamilya, ban abe-abe kayong mga di, makiramdam king amano ning Diyos at migunam tungkol kaniti. O reni po ding posible tamong gawan, ban agam panantaya, iting abe-abe pa mga di kilubning pamilya, nung sakaling etamo makasimba. Abe-abe yung pisabyan ning oras ning agnanagnan yung pamanalangin, kilubning kaya kayong pibale-bale. Pilinan niya ing oras a malyari lang tumagon ding keraklan karing miyembro ning kaya kayong pamilya, mas masanting nung kumpleto kayo at makatagon kayungan. Pitipon kayo king metong alugal ning kaya kayong pibale-bale, kalupa na mo ning sala o kaya pipanganan. Umpisa niya ing kaya kayong pamitipon, kapamilatan ning metong akanta, kalupa na mo ning balen apari o purihin ang Panginoon. Malyari kayo namang magkanta karetang dalit pang liturhiya o kaya nanumang religious song. Ing abe-abe pamanalangin, malyari na ing panimunan ning padre de pamilya o kaya ing ima o kaya naman metong karing miyembro ning pamilya abyasang manungge. Kaya rin ning dalit ning pamitipon, ing mani muna king abe-abe pamanalangin, panimunane ing pamuklat a panalangin, kalupa ning makatuki. Banal ay pa, salamat po kaniting oras a pigkalubyo kay kami. Bananting metong a pamilya, abe-abe kaming manalangin at makiugnayan kay ka. Panandaman mi sana ing kay kang pamakyabe. Ibuklat mo lading puso at kaisipan mi, ban makapakiramdam kayong masalese karing kay kang amano, at mitanamya sana karing puso mi ing kay kang mensahe. Dinan mo kaming sikanan, ban ato paran mi ing kay kang kaburyan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Basa niya't pakiramdaman ing mayap a balita o ebanghelyo para king Aldo Domingo. Kaya rin ing pamamasa, mikamakuyad a katahimikan, ban personal lang migunam ding pesitagon. Lawenda, nung ating metong ayamano o kaya linya,
ame katagkil king kapanamdaman ding tatagon. Pigunaman de iti king katahimikan, at malyari deng kutnan ing apong Ginoo, nung nano ing payabot ng mensahe karela, kapamilataning tahimik a pamanalangin. Ting mapilan a pesitagon, malyari dong idake ring mensaheng dimdamda king pamilya. Malyari lang mapse mapilan a panalangin, kayadwanan at kapagnasan. Pupusan de ing pamanalangin kapamilataning pamangadi at pamagkantang ibpami. Igmani muna, malyari na ning pupusan ing panalangin kapamilatan dareting amano parati sanang mantabe kaya katamo ing grasya at bendisyon ng Diyos ing lagyunan ning pa ampon ning anak ampon ning Espiritu Santo. Amen. Malyaring magkantang pamupus adalit. Kapamilatanan iti nga beyabe pamanalangin kilub ning pibale-bale, asese at apalabong taya ing kaya katamong kasalpantayanan at relasyon king apong Ginoo. Bistaman etamo makapunta king pisamban, kaya betaya ing apong Ginoo king kaya katamong abeyabe pamanalangin.